Ni onjoria na aruti wĩra gĩthĩnjĩro-inĩ kĩa Naivasha kaunti ya Nakuru arĩa maihũirwo nĩ marakara. Ũũ nĩ thutha wa gũthaganio kwa mũbango wa kũmahamũrithia kuma gĩthĩnjĩro-inĩ gĩkĩ ona thengia wa gũkorwo makĩruta wĩra haha kwa ihinda iraya. Onjoria aya maugĩte kwĩna njama ya atongoria amwe arĩa marenda kũmahamũrithia kuma mũgũnda-inĩ ũcio wa ĩka 55 harĩa gĩthĩnjĩro gĩkĩ gĩakĩtwo nĩguo megune o ene kuona kĩrĩ barabara-inĩ nene ya Nairobi na Nakuru. Tunafurugwa kila wakati hapa Naivasha kwa hii kijijio yetu ambaye kijijio hapa tumejengwa tangu 1980 na kila uchaguzi yote tunafanya huwa tunasukumiwa kuondolewa mahali hapa. Tunaomba serikali kubwa ile iingilie kati, sababu tumejaribu kufuatilia hata maneno ya gavana hatumpati. Mmoja ni John Kihage ambaye alimchagulia kama minister wa ardhi. Yeye ndio mwenyewe anatusukumia kuondoka mahali hapa sababu tamaa yao hapa ni kunyakua hii shamba. Tunasema ya kwamba hii kichinjio vile tumetengeneza tunagharimia pesa zetu kutoa mfuko pesa ambao sisi tunajua ya kwamba nyinyi ndio mnafaa kugharimia kwa sababu tuliamuka 6 tukaenda kumchagua. Aikari maugĩte thirikari ya kaunti ya Nakuru ĩkoretwo ĩkĩmarengera maĩ mahinda kwa mahinda arĩ ta njĩra ĩmwe ya kũmahamũrithia no mehĩtĩte na kuga matigũthama. Bahari ya kuenda wametufugia maji, tuko na shida, wamepitia njia ya public health ati tufugie hii kitu tukaandikiwa madio ati ni condemned. Sasa tunauliza hata serikali kubwa itume professional engineers. Pesa ambao tunapata hapa tunajaribu kufanya renovation kwa sababu wanatuma watu wa health wakuje kutuambia ati kichinjio yetu ni condemn. Kwa hivyo hii kitu tunaomba serikali kubwa iweze kuingilia. Kĩrĩa kĩongereire ruo rwa onjoria aya nĩ atĩ ona thengia wao kũhũthĩra mbeca kuma mĩhuko-inĩ yao na gũcokia maĩ marĩa marengetwo, thirikari ya kaunti ĩkoretwo ĩkĩmetia nginyagia igoti rĩa o mũthenya. Hii kichinjio ulienda mahali pale mkasema ni condemn. Condemn kitu kama hii imetengenezwa hivyo tumegharimia pesa zetu. Kisha mnakuja mnaweka mbale mnakata maji. Nataka kuambia na tunalipa hiyo maji. Watu wa Kanjo mnakuja mnachukua pesa. Tukiuliza MCA ni nini inaendelea, anatuambia ati lazima tuhame hapa tuende inchi ya pale Mirera. Sasa sisi tunashindwa ni nini anatuuliza. Maugĩte gĩthĩnjĩro gĩkĩ kĩgunaga makĩria ma andũ 2,000 ĩmwe kwa ĩmwe na magana ma andũ na njĩra itiganĩte. Tunaomba serikali iangalie hawa watu wote, ilisema itasaidia vijana waweze kupata kazi. Saa hii tukifurushwa hapa na hii kijijio iondolewe, watu zaidi ya 10,000 watakosa kazi. Mkibomoa hapa sasa tunauliza watu wote wataenda kupata shida kwa sababu ya tubo mbili tu. Mwena-inĩ wake minister wa mĩgũnda kaunti-inĩ ya Nakuru John Kĩhang'i augĩte mũgũnda ũyũ ũtanyĩtwo gwakwo kĩharo na onjoria aya makĩrwo gĩthĩnjĩro kĩngĩ mwena-inĩ wa Milela. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Gĩtaũ wa Njũgũna.